Sithanda ukubingelela nazihlobo esithandekayo ngegama lenkosi. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kuviki yona le edlulileyo lapho ebesifunda okunye ngoJesu. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngiza kuveza izihlobo zami ndazo lapha ubana balibingelele labaziveze ubana bangobani. Mina ke igama lami ngumfundisi uVictor Z Ncube. Siyalamukela abalaleli lani elisibona ngamehlo. Inkosi ngani ngasibusisa lapho singena esifundweni esiqhakathekileyo ebhukwini likaMakho. Salibonani babukeli labalaleli, okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Siyathokoza ukuhlangana esifundweni saleli viki. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Siza kuba lethuba lomthandazo singakangeni phakathi kwesifundo sethu sanamhlanje. Kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinika lona kubana sifunde ezwini lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele nxa siza kungena phakathi kwesifundo sanamhlanje ukubana asichasisele ngcono. Ubususincedisa futhi msindisi ukuthi konke sikufundayo senelise ukuthi sikuphile. Busisa abalaleli, busesile lababukeli, ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga izihlobo ezithandekayo. Sithola elinye ithuba njalo ukubana statiche ngokuloba kukaMakho esivezela amanye amaqiniso ngoJesu. Kunengi esilokho sikufunda obekufihlakele sikhula ekumazini uNkulunkulu. Isihloko sethu saleli viki sithi sona impikiswano ezazikhona, impikiswano ezazikhona mayelana ngoJesu. Uyazi indlela uJesu ayephila ngayo, efakaza ngayo, sakaza ngayo ivangeli. Inengi labantu Gatshene abazange bamthande uJesu, and abantu abaningi ababengamthandiyo la ngendlela ayechumayela ngayo ngabantu ababelendonsela kakhulu, ngabantu ababehlonipheka, abantu ababethungamela ibandla ngensuku lapho uJesu esaphila emhlabeni. Siza kukhangela uMakho ngo-3 ivesi ngo-6 sizwe ukubana ivesi le ithini, sichaze lathi esikutholayo. Verse 6. AbaFarisi basebephuma bayecebisana lamaHerodi ukuthi bangambulala njani uJesu. Namba abaFarisi sebeceba ukuthi bambulale. SikuMakho ngo-3 khona sisungula siqalisa leyo bhuku. Sebefuna ukuthi babulalane loJesu. Kuyini esikutholayo kuleli vesi siqathanisa lesihloko sethu? Sithola ukuthi amaFarisi ngendlela bona ababefunde ngayo la ngendlela uJesu ababemkhangele ngayo ikwaba mhlawumbe lokungamzwisisi uJesu ukuthi ungubani. Yikho kwabangela ukuthi bengamemukeli ukuthi uyini ezimpilweni zabo, kumbe bengamzwisisi ukuthi unguNkulunkulu. Bona nxa bemkhangele babekhangela umuntu ongafundanga, angithi bona babefundile. Kunjani? Babekhangele umuntu onjengabo umntaka Maria lo Joseph. So ngamanye amazwi konke ayeza kukhuluma babe kuqathanisa la lokho abayikho khona ukuthi thina sifundile lokho afundanga futhi ngumuntu onjengathi. So la nxa babefundile iBhayibheli kodwa kabakuzwisisanga ukuthi iBhayibheli lela abalifundile abaqeqeshe kulo likhuluma ngoJesu lo osephakathi kwabo. All right. Okunye engunanzelelayo ukuthi nxa sikhangela lapha sithola uJesu nxa ebuya uba lendonsela enkulu phakathi komphakathi. Sithola amaqhuku amanengi emlandela, lendlela ayefundisa ngayo yayingajwayelekanga kulale abaFarisi ababesenza ngayo. Sithola ukuthi basebesiba uJesu wayelendonsela enkulu ukuthi abantu abanengi basebehamba bemlandela. Futhi wayemelana lezinto ezazikhona ngaleso sikhathi kwezenkolo. Abantu ababekwazi lalokho ababekufundisa. Ungakhangela nje impilo kaJesu ngokwayo yayibakhuza abaFarisi okwenza ukuthi bangahlaliseki nxa uJesu ephakathi kwabo. Sithola ukuthi lapha sebeceba ukuthi lo muntu kasinjani kasiqedeni ngaye. Yeah, all right. Yeah.
bamzondela iqiniso angithi vele. Alright, mfundisi Ncube. Mina ngifisa ke sibuyele emuva kancane ukuthi sikuzwisise kungani. Sifisa ukunanzelela ukuthi phakathi kwamabhuku amavangeli kusukela kuMateyu uyefika kuJohane. Sifisa ukuthi sinanzelele ukuthi leli bhuku elika Marko uJesu uphakathi komsebenzi yena ngokwakhe. Yikho nxa ukhangela ivesi yokuqala kaMarko ihle iveze ukuthi nanku ukuqala kwevangeli lika Jesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Ungafunda ibhuku phose lonke likhuluma ngoJesu Kristu, likhuluma ngevangeli likaNkulunkulu. So ke ulapha ngaleli vangeli. So kuleli vangeli kulezinto eziningi azozi lungisa. Engicabanga ukuthi nxa sisehla lesifundo sizananzelela ukuthi kuzo zonke iziqha lezigaba lezi zahluko ezimbili esizazikhangela sinanzelela ukuthi kakukho lapho abechiya engalungisanga abaFarisi, ababhali labanye abanjalo. So ke sithola ukuthi okwenza babe lohlupho lapha ukuthi bayameyisa njengokutsho kaGatsheni laphana. Bemeyisa kabakwazi ukuthi nguye yena uNkulunkulu. So nxa behlezi laye lapha bamkhangela ngelihlo eliphelela lapha babone futhi engani bafundile okudlula yena. Hey. Iyathathekisa lindaba. Ngicela sike sichaze la okunye kungasisiza. Laba bantu esizakhuluma ngabo ababeletha impikiswano lezi ikakhulu laba esithi ngabaFarisi, ababhali, amaSaducees. Asincedisaneni. AbaFarisi ngabantu ababenjani, babekholwani? Kuyini ababekukholwa? Okay, amaFarisi ngabantu ababefundela umthetho. Nxa sokusiza endabeni zomthetho babeqeqeshile. Alright. So ngamanye amazwi singathi nxa singakufuna ukuthi sikusondeze namhlanje, abaFarisi basendaweni yabafundisi namhlanje. Okay. Babe ngabafundisi ngoba babefundile ngokwelizwi likaNkulunkulu ukuthi imilayo kaNkulunkulu ithini. Ngamafitshane ngingatsho njalo ngabaFarisi. Alright. Yeah. Ababhali ke mfundisi labaSadusi ungakuhlanganisa ngale doba kukodwa nje. Ngifisa ukuthi ke sinanzelela ukuthi izigaba zalaba bantu ababephikisana lo Jesu babethinta ezenkolo, babuye bathinte ezomdabu. Ngitsho njalo babe lo umdabu wabo. Kunjalo. So ke loba isiphi isikhathi lapho uJesu ayengafika khuluma ulutho oluthile olumelana lokuba amasiko abo okumelana lenkolo yabo, wayesiba mubi ngoba babemkhangela ukuthi la ephela kufanele ngabe ukuhlangothi lwabo njengomuntu ozalwa eSjudeni. Kodwa ke uyaphikisana lale inkolo. Ngilethi isibonelo, ungakhumbula ukuthi imithetho yayikhona lapha bele imithetho efika about 630 yayilandelwa eduze kangaka. Kunjalo. So ke uJesu uza ukuthi azoveza lokuqakathi kuyini vele wona umthetho usebenza ku10. So ke khonapho ikwafika kuxatshana. Right. Siyabonga ikakhulu bona laba ukuthi usilethele mfundisi ukuthi ikakhulu amaSaducees okwabo kakhulu kwakuyikulandela isiko. Angithi phela balibamba isiko. Laba amaHerodens laba mandlo ilaba ababethanda indaba zani ezepolitiki. Angithi phela. Yeah, sifundisa ucomba umpikitsha wakho ukuthi lebandla lakhathesi silabantu abagijimisa amasiko. Angithi phela. Yeah, lingaba lisiko lebandla futhi umuntu alibamba isiko lona lelo. Kube lezazi umthetho ebandleni angithi phela. Yeah, kube khona labepolitiki angithi phela babe khona ebandleni ama-politicians. Uthola ukuthi loba kuyini okwenzakalayo, uthola ukuthi sesixabana ngalokho la ngendlela kumbe esingabe sichasisa ngayo. Ufuna ukuthi ukuthile mhlobo. Hayi nje kungezelela ukuthi laba bantu kwakungabantu abalendonsela. Yibo ababechasisa le mthetho babe abaFarisi bananzelela lokuthi yagcinwa. Yikho sibona ukuthi izikhathi eziningi bayangezelela imithetho ibeningi ukwenzela ukuthi igcinwe. Right.
bananzelele bayingezelele imithetho ibe mningi. Omunye olobayo umfundisi wakubeke ethi uhlupho ulolu lona lolu abafarisi uzananzelela ukuthi uluthola kakhulu ebandleni lensala. Yikho kulohlupho lona lolo lokuthi uzazithi wena wazi ngcono umthetho uchasise ngcono ugcine sokukukhutha ukuthi ungasamboni loJesu. So isifundo lesi sihlobo zami sizile ukuthi sizosincedisa sizwisise sibe mazi uJesu singalwi loJesu esikhathini sonke. Ingezelelo kunye khonapha ngamafarisi. Yes. Yikuthi ngabantu ababefundisa lokho abangakuphiliyo. Ngitsho lokho ngoba eLdumaforo lapho thinta indaba yokuthi igroup kumbe ibandla elisondela duze lalabo abantu yithi amasabatha ngoba amaqiniso wonke senjani siyawazi akulanto esingayaziyo amabhuku manengi asiwabalayo silolwazi olunengi kodwa balutshwane kakhulu abaphila lokho abakufundileyo labakubalileyo. So amaFarisees babelolwazi kodwa nxa sokubuye kwenzeni hayi besenza okuphikisana lalokho abakufundileyo. Right. So esikukhuthazayo isihlobo ukuthi hayi asikuphileni iqiniso silalo sibili kodwa sinjani asikuphileni siliphile lona leli qiniso. Asikhangele uMarko ngo3 ivesi ngo1. Ngesinye isikhathi wangena esinagogini kukhona lapho indoda elesandla esasitshwabheni. Right. Unyehla layo uyefika ku3 I think. Abanye babo babedinga izaba lokwethesa uJesu icala yikho bamlinda ukuba ingabe wayezayelapha yini ngesabatha. uJesu wathi endodeni yesandla esitshwabheneyo sukuma ume phambi kwabo bonke. Ngicela uyefika ku5. uJesu wasebabuza wathi kuyini okusemthethweni na ngesabatha ukwenza okuhle loba ukwenza okubi ukuhlenga impilo kumbe ukubulala kodwa bathula zwi. Right. Sike sikhangele ikhona phasi sizayivakatshela futhi lindaba. Angithi kuyini okwenza uJesu wehluka labaFarisi lababhali. Kumenza ahluke sibili labo kuyini. Ngithola lapha indaba yesabatha. Right. Indaba yesabatha lapha sithola ukuthi iyo indaba edala ukuphikisana kumbe ukwehlukana phakathi kaJesu lamaFarisi. AmaFarisi bakholwa ukuthi ngesabatha akumelanga kusetshenzwe okugoqela lokwelapha. Alright. uJesu lapha simthola eselapha umuntu ogogekileyo. Bona bese besithi unjani usebenzile. Isibuyela ngaphi? Isibuyela endabeni kade kukhulunywa umfundisi uNcube. Kwakule mithetho eminengi edlula 630 imithetho eyayi ijonge ukuncedisa abantu ukuthi bagcine isabatha kodwa imithetho yakhona yayenza ukuthi abantu bazonde isabatha. So lapha sithola ukuthi sokulokuphikisana nawo. uJesu zama ukubaqondisa ukuthi hayi ukugcina isabatha ikwenza okuhle ngesabatha. So uhlupho sokuthi kutolikwa njani ukugcinwa kwesabatha. Right. Siyabonga. Ungakhangela loba kuMarko ngo2 ivesi ngo14. Ufuna sinanzelele ukuthile kuma vesi la. Sizabe sikuqamba. kuMarko ngo2 ivesi ngo14 ungasibalela. Wathi elokhu ehamba wabona uLevi indodana kaAlifewu ehlezi esikhiweni sokuthelisa. uJesu wathi kuye ngilandela. uLevi waphakama wamlandela. Siqine kubani? Right. Yes, it's okay. Ngicela ubalele verse ngo23. Verse 23. Ngelinye isabatha uJesu wayedabula emasimini amabele kwathi abafundi bakhe belokhu behamba bakha izikhwebu zamabele. Bakha izikhwebu zamabele. Angithi ngicela kuma verse lawo esesiwathintile ngifuna sidobhe ukuthile okwakubangela ingxabano laye labaFarisi akwenzayo. Singaqala ngale ekaLevi. Okwenza uLevi wayengubani? Kuyini okwenza bazonda ukuthi sokungenwe endlini kaLevi? Okay.
ngifisa sinanzelela ukuthi uJesu ule background kibo eyokuba ngumJuda. Kunjalo. So nxa uJesu esefika esigabeni sokuthi abonakale eseke agudlane labantu abezizwe. Right. Sekule umbuzo ukuthi kathi lo muntu sesilombuzo kathi futhi ngapha uyakhuluma futhi ukuthi uNkulunkulu nguye othethelela izono lokunye okunjalo. Kodwa lapha indaba okunye ngakunanzelela ukuthi ungena kwezinye izinto ezingasozanjani zakhona. Then nxa sosehla usiya ku verse 23 laphana afundwe laphana kulento ezimbili. Ngifisa ukuthi sinanzele ukuthi sukusela ku verse 23 usiya ku 28 sithola abafundi beyibo abadla izikhwebu bayadla. Angitsho ngale sithola uJesu esilisa. So sebe le problem ezimbili. Abafundi bephula umthetho, uJesu khangele. La uJesu kade siwephula umthetho hayi kasisakuzwisisa. But abe seveza ke lapho ukuthi hayi bekukuhle ukuthi ngabe liyakuzwisisa. Ungakhala ku verse ngelika 27 uyachasisa kakhulukazi ngesabatha. Uthi yena wathi kibo isabatha lenzelwa umuntu. Umuntu kenzelwanga ini isabatha. Kanjalo ke indodana yomuntu iyinkosi lesabatha. Uyaziveza futhi khona lapha angitsho. So uthi ngezinye indlela nxa lina lezama ukuthi liphikise indaba yesabatha umnikazi wayo elapha ukuthi uthi lona vele isabatha kalilazi. Okwesibili ukuze libe khona vele mina ngilenzele bani lina mina futhi ngiyinkosi yani yalo. So ke ngicabanga ukuthi kibo kwakusele kungumthetho kodwa bengazi isizathu kungani kufanele ligcinwe lokuthi ligcinwa njani. Ngaba kuyingozi esilayo yini ukuthi kwesinye isikhathi siyawazi umthetho kodwa iapplication yakho ukuthi esimele sikwenze yikuphi. Likuvezile lapha sibala uLevi lo ngumthelisi isoni. Uthintile mfundisi uthi ngumJuda lo. So kuyakhaya ukuthi hayi abantu abathile kumbe amaKristu amelanga atholakale esebhawa. Amelanga atholakale esendlini yesifebe yomthelisi. Umthelisi wayeseyiswa kakhulu. So sithola uJesu etholakala endaweni ezinjalo. Mandlo mfuna sike sikhangele kuma verse la esiwakhanyeleyo. Sikhanyele uJesu kakhulu ukusebenza kwakhe engaphandle kwesinagogo. Imission kumbe udaba lwethu alukho etempelini kuphela. Anti siluvezelwayo lapha. uJesu simthola esendlini kubathelisi usendlini nanguyani usendlini kaLevi uyatholakala ngale esemasimini. Ungamali uMark kumbe ngasibhalela u3 uverse ngo7 lo 19. Verse 7. uJesu wasuka labafundi bakhe baya ngasechibini ixuku elikhulu labalandela lisuka eGalili. Verse 19. Verse 19. Lo Judas Iscariot owamnikelayo. Mark chapter 3. 3:19. 3:19, yes. Yes. Right. Anyway, uJesu anti siyambona ukuthi indlela aziphatha ngayo kahlali esethempelini kuphela. Wayephuma ayengena number 1 ezindlini asuka abele ngikhambe ezithile olwandle eLondon abantu. Kambe kuyini esingabe siyakufunda ngendlela uJesu ayisebenza ngayo? Indlela yona le futhi uJesu ayenza yokungena yokulanda abantu lapha bakhona. Iyayi letha ukuthi bemsole abafarisi lamanye amaqula aqanjiwe lapha ngoba bona babengakwenza ukufinyelela abantu lapha banjani lapha bakhona. Okuyikho futhi bandlo kumele likulandele namhlanje ukuthi kumele silandele yona le indlela kaJesu yokungena door to door emadolobheni lasemaphandleni. uJesu wayengena ehamba ngemission yakhe eyokusindisa umuntu, abagulayo besiliswa, kwesinye isikhathi evusa abantu abafileyo, efinyelela indingeko zabantu lapha bakhona. So amaFarisi bona babe ngabantu bokuthungamela kuphela besethempelini belandwa ngabantu, kodwa nangu umuntu oselanda abantu eyenza izimanga, abantu bese bemlandela ngenxa yalokho akwenzayo. Bona nxa bekukhangele sebebona ngana umuntu lo sefuna ukusithathela ubuthungameli, sefuna ukusithathela amandla ngoba selendonsele enkulu.
Alright. Mina khonapho ngithole ukuthi uJesu ekusebenzeni kwakhe ube sethula abantu imithwalo. Alright. Sithola lapha abanye besiliswa ngitsho lezoni layo ubezifinyelela okungangokuthi la khathesi bakhona abasindiwe yisono. Alright. Bese kusithi kanti abafarisi bethesa abantu imithwalo abangayenelisiyo layo ukuthi bayithwale. Alright. Ngithe mfunda ngathola ukuthi abafarisi babe lengqondo eright yokuthi babe ngcwele. Kodwa into eyayibalahlekela indlela ababeyenza ngayo. Babe protector kangaka bawuvikele kangaka umthetho bazi ukuthi ungayenzi lokho kodwa uJesu nxa ebuya phakathi kwabantu usivezela abalaleli lababukeli iqiniso elimangalisayo ukuthi yena uzonda isono ukanti isoni kasinjani uyasithanda so lathi kasifundeni ukwehlukanisa ukuthi isoni lesono senyanye sizonde isono kodwa isoni sisithande ngoba uJesu wasifela ngaphi eCalvary simbone ngena lapho kungajwayelekanga phela laba abantu babezifaka ukuthi ungagcina ungcola lawe ngokuhlanganyela labo. Hey. Siyabonga uchazelwa lokho. Yeah. Mfundisi Ncube. Yeah. Engunanzelelayo ukuthi uJesu kuvangeli likaMarko kaphumi ukuba semsebenzi in action himself yena ngokwakhe. So ke umsebenzi wakhe uyasuka usuke esinagogeni uyefika lapho okulabantu khona. Umnanzelele nxa esefike kwenza ulutho actually ibhuku likaMarko liyamveza njengomchumayeli libuye limveze njengotitshala umfundisi. So nxa libuya limveza lapha sinanzelela ukuthi ekufundiseni kwakhe lekuchumayeleni kwakhe usebenzisa indlela ezitshiyeneyo lomumo oyabukhona kuleyo ndawo okugoqela ukuthi kwabagulayo uyasilisa abagulayo kwabalamadimoni akhipha amadimoni abadinga imfundiso uyafundisa lapho adinga ukuthi afundise ngokuzila ukudla afundise njalo ngalo isabatha njengoba kunjalo aphinde afundise ukuthi umthetho uvele uyini. Ungananzelela abafarisi injongo yabo ukuze baxabane lo Jesu kumbe bafise ukulwisana lo Jesu kuyikuthi bona basola iauthority kaJesu amandla kaJesu kukanti ababhali bona basola isigaba sokuthi uJesu bathi ukuhlambaza indaba ehlambaza uJesu so zona lezo zinto so uJesu nxa esiza uza elande inhlangothi ezimbili labo abacabanga ukuthi balungile labo abanganjani abangalunganga afise ukuthi abafumane bonke ndawonye. Siyabonga. Sike sikhangele enye indaba la. Ikakhulu sesike sakuthinta iqula labantu laba babi laba abayimpi njalo abaphikisana iqula leziqholo abalwa lobani bakithi abalwa loJesu. Ngicela usibalele uMarko 2 verse 6 lo verse 16. Verse 6 Kwakuhlezi khonapho abanye babafundisi bomthetho benakana besithi siye ku bala 6 lo 6 lo 7 okay. Benakana besithi umuntu lo ukhulumelani kanjalo uyahlambaza ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa. Verse 16. Verse 16 Kuthe abafundisi bomthetho ababengabafarisi bembona esidla lezoni labathelisi babuza abafundi bakhe bathi wenzelani ukudla labathelisi kanye lezoni. Ngifuna sinanzelele iqula labantu ababaluhlupho angithi phela amavesi la abalethayo ngobani ngabafarisi ngababhali yiba baba lohlupho la ngendlela uJesu njani asebenza ngayo yilo iqula labantu ababa lempi kwakuthinta manje ukuthi okunye kwakhona kwakusenza babe lohlupho yikuthi uJesu wayeselendonsela eselabantu abaningi abamlandelayo. Uyakwazi lokhu mfundisi ukuthi kanengi uhlupho lwethu vele ukuziphakamisa umuntu angaba lendonsela sesiba buhlungu angithi vele ukuthi ngabe yimi angithi vele yilo uhlupho ngingazi khona manje kubandla leli sizukulwane sethu lesi kukhona yini khona lokho inhlupho zona ezisizibona khona lokho ama challenges ayitholakala kuJesu esenziwa ngabafarisi lababhali kungabe kukhona la
kukhona kwesinye isikhathi umchumayela ngaba lendonsela kakhulu kwanda ukukulasha le leadership ukuthi umuntu lo selehlekanya lakhe alidonse siya ngaye kuba khona ukuthi umuntu uba lendonsela ngoba siphiwe ngokuchiyeneyo. Okay. Abanye ngabachumayela, abanye bayenelisa ukufundisa, abanye lokhu la lokhuyana. So umuntu lo muntu ulendonsela alayo ebantwini. So thina kwesisikhathi okwethu yikuthi sikwamukele ukuthi hayi umuntu lo yikho kukhona lokho umuntu lo uyenelisa ukwenza lokho mhlawumbe kuchumayela kumbe kuhlabelisa kumbe kuthini ulendonsela ngalokho khona. Okwethu kumele sikwenze nxa kungaphambukile intando kaNkuluNkulu akwenza indonsela lapha yikukwamukela kuyinto enhle ukuba lendonsela enhle. Nxa ngikuzwa kahle Gatsheni uhlupho lwethu ukuthi sonke sifuna ukuphakama. Indaba yokungehli olami ngifuna ukuphakama lalwana afuna ukuphakama asincedisaneni olendonsela longelandonsela sikwazi ukuthi ibandla lilomnikazi. Umsebenzi ngomnikazi ngokaJesu kakuphakanyiswa ubani bakithi uJesu. Okunye singakadluli Maforo kulezinye izinto esiyabe sizibambile. Alright. Nxa singathi sibambe ezinye izinto bese umlimo sesambulela kasivumeni ukwamukela amaqiniso abefika. Ungananzelela ababhali laba kuthiwa theologically babeqinisile sibili ukuthi hayi oyenelisa ukuthi athethelele izono nguNkulunkulu kuphela. Kodwa iphutha babelalo ukuthi bananzelele ukuthi yena lo wayemi phambi kwabo wayenguNkulunkulu. Khathesi ukuthi bakwamukele kucacile. Kwala umina shwa bakithi sengathi umlimi engasisiza afe ukuthi la nxa iminyaka yonke bembambile ukuthi kwenziwa so nxa sengambulelwe ngidede ngamukela intando kaNkulunkulu. Uyazi ngicabanga lokho Gatsheni mfundisi Ngcobo ukuthi uhlupho lolu abaFarisi mbona ngani lathi sasingaba lalo kumbe silalo. Ubona ngani uJesu nxa kwakuyathiwa khonapha kwelakithi lapha kuthiwa uzelwe eMwenezi. Wawuya kuvuma konoko ombuselwe ebhinga ukuthi hayi ulande njaka asukele ebhinga indawo engabuzalwanga esikhosini. Ngizama ukuthi sizifake lathi sikunanzelele ukuthi uhlupho esilalo even kade esingqondweni nale elabo khokho bethu laba abaFarisi laba ilokho ikhona ukuthi siyasolana uyakhanyela ukuthi kanti okhulumayo vele uvela nga yena ukuthatha nga. So uJehova asincede nxa sifunda yebo. Kuyatholakala ebandleni singaletha izibonelo eziningi. Kulomunye umuntu kungaba lesikhathi kusiba le discussion eChurch xoxa kumbe iBible study kumbe kuyini kube lomunye othi ngaphambisa nje isandla nje kudlule nje ngani kakhuluma ngalento bana ngakhuluma nje into engelamhluze engelani khona kuyatholakala kungaba even ekuphileni lapha. Ngicabanga ukuthi into eqhakatheke kakhulu bafowethu lo dadewethu ukuthi uKristu ngumnikazi webandla ngame endaweni kabani yakhe thina sizehlise izikhathi njani zonke ngoba kwesinye isikhathi umbuzo lo ukabili kungaba yimi lapha enginjani esengidonsela abantu kubani yimi yena uKristu esithi uba linjani limphakamisa ngizakudonsela abantu kubani yimi. Kanti njalo iBhayibheli leli lidala kunenge siseza kufunda asivumenini sizithobe sizwe uNkulunkulu esifundisa esilaya ngelizwi lakhe. Beautiful. Siyabonga emthemba yavuthwa indaba yethu la. So eyakuqala esesivuthisile indaba yokuthi lo ukuhlambaza ukuthi lo uthi uyathethelela ini izono bakukhutha ukuthi hayi vele nguNkulunkulu angithi phela. So kulamaqiniso singabe silawo asivumeni ukuhamba ngesikhathi kuleqiniso ukuthiwa ipresent truth iqiniso laleso sikhathi angithi phela. Kwesinye isikhathi mandlo uyasala lokhu ubambe okudala asitsho ukuthi kuyaguquka isikhathi ukuthi okwakhathesi kanti uNkulunkulu uthini. Omunye ochumayo uthi vuma uhamba lani bakithi leza ngithi be nxa ezilihambile ungasali ulokho ubambe okuthile. Okunye ngifuna sikunanzelele abamsola ngakho uJesu khangela uMakho 3 verse 22.
verse 22. Kwathi abafundi bomthetho abehla bevela eJerusalema bathi, ungenwe nguBhelizebhabhu, uxotsha amadimoni ngenkosi yamadimoni. Lalikuzwa umuntu umtshumayela abe lamandla kumbe umuntu asebenzela inkosi ubone sesolwa. Sokuthiwa amandla asebenza ngawo la ahlambulukanga la. Singazi ukuthi wena uyabusukuthatha nga. Akuqalanga ngawe. Nginanzelela uJesu kuthiwa wathi ikhipha amadimoni eselapha sokuthiwa usebenza ngani bakithi? Ngamandla kaSathane. Uzabuze yena uJesu uthi kanti indli ngamashuwa nxa i-divided kuyavuma yena. Ya, angazi bafowethu. Likuzwa njani lokho? Indaba yokuMakho ngo-3 ivesi ngo-22. Angisukeleke ku chapter 2 uzananzelela ukuthi sekule shift lapha from chapter 2. Chapter 2 ekuqaliseni laphana nangiyana umuntu uyehliswa ngani ngethala angitsho. Right. Ungananzelela umuntu lo nxa ezokwehliswa ngethala wehliswa uJesu evele komunye umsebenzi. Kodwa ungananzelela nxa isiyaphutsha kuvesi ngelika 12 ayiphuthi kukhulunywa labantu laba ixuku elilandiweyo. Liyakunanzelela yini? So uJesu uthumo lwakhe imission ayilandileyo kazange aphume kiyo. Okay, vele lapha kulabantu ngiyakwazi bakhona ababhali. So ngenxa yalomuntu yisi isikhathi sokuthi ngibanjani ngibafinyelele laba bantu. So uyabafinyelela, ungananzelela zonke izigaba kwaphana uyabafinyelela. Now nxa efinyelela bona ubafinyelela ngapha esilisa ngazi mele unanzelela ngapha abantu laba balohlupho kodwa kule double benefit, kule benefit ebuya kulo onjani oyisiqhuli. uJesu phela umuntu lwana nxa babemletha abangane ngicabanga ukuthi babemletha belengqondo yokufisa ukuthi asiliswe ekuqhuleni kwakhe. Kodwa uJesu kaqali ngakho, uqala ngohlupho lwabaFarisi kuye athi izono zakho zithethelelwe sekwasele subject angaxoxa ngayo. But now kulombuzo obuziweyo unanzela ukuthi sekuyingabaFarisi asebefika esigabeni andingale bathe uyahlambaza ayisho. But now sebemsusa ke kubeni uNkulunkulu completely bazomfaka abe yingcenye kaSathane. But nxa ebaphendula futhi ubaphendula ukuthi okay uSathane anti lithe nguSathane othi ke ngani ngiyavumelana lani nguSathane lo nguSathane okhiphe uSathane. uSathane uzazireduce njani amandla uSathane enguSathane uzwana lo nguNkulunkulu okhipha uSathane lamadimoni akhe lani eselilawo. Yikho nxa esecina lapha besecina ngokuthi esekhuluma ngokuhlambaza ukuthi ngabe lisithi ngiyahlambaza ku chapter 2 abahlambazayo ngobani yini to an extent ukuthi selifika esigabeni sokuthuka ubani umoya wongcwele njalo lenze isono esingathethelelwayo. Hey madoda, indaba leyo yokuthuka umoya wongcwele yevoka nje. Okay, ngicizelela khonapho. Singananzelela uhlupho olukhona lapha kubaFarisi. iPride, ukuziphakamisa. Ukuthi la nxa iqiniso sebelibonile kuba lezaba bazama ukudinga indlela ezokuzidefenda emangeni abo. Kodwa iqiniso sebelibonile ukuthi lo esikhuluma laye uNkulunkulu lo ulamandla okuthethelela izono, ulamandla okusilisa, ulamandla okwenza konke. iPride even la khathesi nxa kuchunyayelwa iPride yona le ukuziphakamisa yikho ukwenza ukuthi umuntu reject iqiniso, ayale sibili iqiniso. Hayi ukuthi lo ngafundanga wagcina ku grade 7, ukuthi lo babhadizwe last year ke meeting imutsha. Hayi ukuthi lo vele nxa echumayela uyabebhema imbanje. So abantu bazidinga indlela ezokuthi bazidefende entweni abayibambileyo. So Gatsheni uthi iningi lethu sisengozini yokuthuka lo moya ingcwele khathesi. Kunjalo mandlo kulama incidents akhona yini khathesi lapho siphikisana khona lelizwi licacile ngoba kuthintwa thina. Kukhona ungananzelela nje nxa sisukela kwindaba yona leyo ukuthi izimangaliso ezazenziwe nguJesu zazicacile. Indaba yonke yayicacile kibo ukuthi lo uNkulunkulu. Kodwa sithola ukuthi ngenxa yokubana kuthiwa bafaka uDesire of Ages uthi yena bafaka inyawo zabo ekungakholweni ngaleso sizathu baziphakamisa behluleka ukuthi bavume isono sabo.
Nginanzelela ukuthi umoya esihamba ngawo kuNkulunkulu ungamenza ukuthi abe isikhubekiso empilweni zethu kumbe abe isibusiso. Lapha sithola besiba bekhubeka ngenxa yokubana kababonanga ukuthi uNkulunkulu wayesebenza njani. Kwezinye izikhathi kuyebe kuzicacele sibili but siwome, ungawoma ekutheni uNkulunkulu akhulume namuhla uthi kusasa inhliziyo igcina kuthiwa yikunjani, sigcine siphumputheke, ugcina ungasaboni izinto ngendlela eziyiyo yona. Ububi lobuyana ungahlala phakathi kwabomaforo ukubona sokuyinto ejwayelekileyo. So ukusindiseka kwethu kuba nzima nxa singayala umoya engcwele lapho ekhuluma kasimuzweni enyenyeza uyagcina ethula. Right. Ugcine kungasazwakala. Right. Nxa singena emweni enjengayo naleyi uJesu angena kiwo. Ngicela usikhangelele uMarko 3 ivesi 29 ukuthi singazivikela njani. Vesi 29. Kodwa loba ngubani ohlambaza umoya ongcwele akayikufa wathethelelwa ulecala lesono saphakade. Right. Yindlela uJesu azivikela ngayo kulokhu macala la ewethiswa ngubani? Ayewethiswa ngababhali labaFarisi. Ngifuna sike sincedisane lababukeli labalalela ukuthi kule ngozi bani ekuthukeni kukamoya engcwele. Ingozi labantu. Uze sixwayisane khona ukuthi nxa siphunyayezwa sifundiswa siyaphikisa sisengozini bani. Nxa iqiniso likhulunywa umlando esilawo yikwamukela iqiniso umandlo okuthintile lapha. Iqiniso lingafika umuntu akhethe ukuphikisana leqiniso. Okwenzakalayo ukuthi uvalo luyehla. Nxa esephinda leyani into futhi uvalo liyabe selwehlile. Kulokho kusiya njalo kancane kancane. Ukucina umuntu esezenzela umathanda unembeza engasanjani engasachayi phela umoya oyingcwele ukhulumisana lathi ngonembeza. So manje umuntu angabe lokho ephinda into eyingozi kule ngozi yokuthi uvalo luyalokhu luphela. Ucina usukhuluma izinto ezingakhulunywa phakathi kwabantu uvalo lungachayi abantu bavala amehlo belamahloni kungani babakhulumileyo. Yikho kwenzakalayo. Yes, Mandlobe ngifuna ukukhuluma ukuthi kufana lokwenza ukungezelela maforo. iBhayibheli liyakuveza ukuthi lingamdabukisi umoya engcwele ngoba ngaye liyasindiswa. So nxa sesidabukisa umoya engcwele onguye usecretary obhalayo ukuthi siyasindiswa kuba nzima ukuthi vele kuba impossible ukusindiswa kwethu. Ngeke sisindiseke ngoba nguye sisindiswa ngaye. So ungaxabana wena lo secretary even inkampani uyabhala mbani hayi ndivele ngene ungaxabana even no receptionist uyangena vele awungene. Ngicabanga ukuthi isifundo lesi kuhle labalaleli sisinanzelele. Nxa usukela ku chapter 2 ekuqaliseni khona sikhona uzananzelela ukuthi uJesu i-audience yakhe le abantu ngoba kwakungela omunye onga-addressa abaFarisi ngaphandle kukaJesu. Ngoba bona ibababe ku-highest babephezulu in terms of authority lakho konke ongakubalisa. So nxa bephezulu umuntu ongaba-addressa nguJesu kuphela. Nxa eba-addressa lapha bekukuhle ukuthi ngabe bananzelela nxa ngikhangele kahle kuzahluko zombili lezi kube ngamahlandla afika 7. Amahlandla afika 7 ebalande ngalesi sehlakalo bangezwa. Kusiliswa lalumuntu oyisikhuli kabezwa. Kubizwa uLevi kabezwa. Kukhulunywa ngokuzila ukudla kabezwa. Alibasola lakhumula besola ngokuzila ukudla. Kati so abafundi bakho abazili abaveza ukuthi hayi bazila njani aze abavezele ukuthi yena nguyumnikazi wendaba. Kwehle nxa sekufika ngapha ekucineni uyananzela ukuthi lapho esifika khona ekuhlambazeni angitsho sebefika esigabeni sokwala sezibela ukukhuna inhliziyo njengafaro angitsho. So ke ngezinye indlela umbuzo uthinta ukuthi nxa kufika ilizwi uNkulunkulu angathuma isithunywa esingumuntu angakhuluma lawe ngomzwangedwa wale uzafika esigabeni sokuthi inhliziyo isinyampa susenza la lokho obungeke wakwenza umzwangedwa wakho usachaya.
Siyabonga silokho siqhubeka ngezimpikiswano ezitholakalayo lapho sikhona emabandleni ku-community lalapho sisebenza khona ngaphandle kwababhali labafarisi ngobani abanye ababengasamzwisisi uJesu esibatholayo khonapho ku-chapter lezi sizibalele sithola abemuli yakhe right abemuli yakhe labo babengamzwisisi futhi ukuthi uJesu ngubani ngoba labo ngabantu abazalelwa kumbe bakhulela lapho kule tradition khona iyalethwa ngamafarisi so labo base bekhangelele ukuthi uJesu la ekalandele lokho okufundiswa ngababhali lamafarisi so ngamanye amazwi nxa uJesu kubo engasalaleli okufundiswa ngamaFarisees lababhali sengumntwana ongalaleliyo so basebe lemizamo yokuthi la bathi kalalela abadala phela abadala bakhulumile lathi silalela bona so lawe lalela so kule ngozi bani uyakufa ungene kwisigaba sona lesi sokuthi kumbe sithi abantu bangaduduze kanjani abaxabana lezihlobo kumbe izihlobo ezixabana nawe ngenxa yokholo lwakho kumbe esisebenza labo kumbe sikhonza ungaduduze kanjani ngendlela uJesu akunqoba ngayo kumbe ngendlela uJesu angena kuhlupho olufanayo bengizathi mina maforo kuhle kokuqala kuthi ukuthi akuqali ngawe uJesu unjani udlule phakathi kwakho sinanzelela ukuthi okunye futhi ungakhangela ilihlo abafowabo kaJesu ababemkhangela ngalo latshintsha ngemva kokwenyuka kwakhe kuascension sithola abanye besiba ingcenye yebandla okungangokuthi kasimeni isibindi ngeke ngacabanga ngathi maybe abanye ngosuku lovuko abafowethu odadewethu bazakuthi ukuthi hey kungayisuwe laphana thina okuyinto lokho sasingakuzwisisi laphana kuyingozi ekutheni sibalekele ukumela iqiniso ngoba abantu kabasizwisisi ungafunda indaba uzathola ukuthi uJesu amalungu omndeni wakhe babe sebecabanga ukuthi hlezi engxenye lapha kazisakwananga omunye uthi nxa ebhalethi hlezi babecabanga lokuthi engxenye umoya lo abakhuluma ngayo kaBeelzebub ukuye sibili sometimes akudingi ukuthi size sizwisiseke indaba isekutheni kasimeleni lokho okuliqiniso uNkulunkulu ulendlela yokusebenza singangaziboni izithelo khathesi kodwa izithelo zikhona kakhulu kuye kwenzeka yini ukhona ongabelana lathi enkambeni yakhe oke waba lokuxabana kungaba izihlobo kumbe ukungazwisiswa ngingasebenzisi bala lokuxabana maybe ukungazwisiseki emulini ngokholo lwakho lokho oyabusukukhethile lapha uyangikhumbuza mina ngiqala ukuzohlala lapha koBulawayo ngafika ngahlala lo malumami wayebubhudla utshwala athi zwala mzukulu wami mntadadwethu mina ngingumfundisi ebandleni lami bayakwazi ukuthi ngingumfundisi ebandleni lakho malume ngale etshwaleni ngale bhawa kuyaziwa ukuthi kakuvumi ukuthi inkonzo ziqalise umfundisi enganjani engekho besitsho yena hathi ngoba bebala iBhayibheli kodwa ke enguyothenjiweyo angikwazi ukuthi wayesenzana okwesibili athi mina umkami wokuqala butshwala singakakhulumi ngomalumekazi wakho ngelinye ilanga sazofelwa ngumalume umfowabo owayevelelayo futhi engayi echurch njengoba vele silomfundisi lapha sidinge abafundisi uzabamba inkonzo yena lo malume wasithi zwana ke mzukulu mina yimi engiza njani engizaba ngu-MC wena uzaba ngumchumayeli asile sivumelane singekho ebantwini into zakho lezi zokuthi ngaba semoyeni wakho lapho usuqalisa ukufuna ukuchumayeza mina asile sivumelane mntadadwethu ukuthi lapha no uchiyane lakho ngavuma ngathi ngizwile malume yaqala intshumayelo ithe ifika lapho efika khona umdala wangithuma kumalume ngathi malume sokusala esikuvumelene sokusala ngoba phela la uyafuneka embusweni ngicabanga ukuthi sesiqeda lapho wangilanda ngasesiwathi phose ngaphenduka kusele kancane mzukulu ungananzelela bekufanele sixabane ngoba yena uthe ungitshelile ukuthi lokhu no
kodwa sekungale sekuphambili. So nginanzelela i-approach uJesu ayisebenzisayo la. Right. Kwesinye isikhathi sizifaka engozini ngendlela esiveza ukukholwa kwethu. Kwesinye isikhathi sibe very stubborn. Kwesinye isikhathi siphume ecebeni likamlimi. Kanti ke singazithoba sibe le ndlela esinga-approacha engqondweni yakho uzethi lwana umuntu lami ngiyafisa ukuthi kanjani atholakale. Uzathola ukuthi kulula ukuthi la kanjani atholakale. So ngiyayibona i-approach yona uJesu yenza. Alright, mfundisi ulethe enye indaba ye-approach. Kwesinye isikhathi abantu siyazidingela ukuthi abantu banihlukumeza ngithi phela kanti wena ngendlela uletha ngayo amaqiniso futhi. Omnye lobayo uthi iqiniso elikhulunywa ngesikhathi esingafanelanga liyami kuba liqiniso. Ya ngoba ulikhulume nini? Ayisondaba yokuthi ngikhulumile zilonke bezwile. Ya liqiniswe. Qiniso vele iqiniso qedwe ubuhlobo. Hayi kumele kube le tact uJesu wayelakho khona lokho singali yekethisi iqiniso sincedisane silimele iqiniso kulabantu abazibona bona bengcono futhi kulabanye abantu angithi phela so asikuqapheleni khona lokho besingakadluli khona lapho sinanzelela ukuthi uJesu laye khathesi uyazwelana lathi nxa sidlula phakathi kwemume njengayona le. Sithe sifunda ngeviki ephelileyo sathola ukuthi uJesu wayeyindoda yomthandazo. Okungangokuthi amandla akhe wayewathatha ekuxhumaneni loBaba. Lathi balaleli lababukeli khethekile umumo esidlula phakathi kwawo ukuthi kasizwisiseki phakathi kwezimuli zethu singafumana amandla emthandazweni njengoJesu. Hey, ilethe enye indaba ebalulekileyo. Amandla atholakala manje emthandazweni njalo iningi siyafuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu singelawo amandla yikho ukugcina zokuthi maybe ngakaBeelzebub la amandla la usowasebenzisa asixhumaneni lamandla kaJehova siya kunqoba lokunqoba engxenye kunye ngicela sikunanzelele singananzelela isahluko lesi siyafika ugcineni kulenhlangothi ezimbili za labo ababizwa ngokuthi baseduze kukaJesu. Masukela uverse 20 usiya ku30 kukhulunywa ngemuli njalo ngafunda uverse ngika 21 lapha ithi nana abakibo sebezwile lokhu baphuma ukuyambamba ngoba bathi uyahlanya. Ngifuna libambeleli ibale abakibo. But nxa sekuthi ukuthi ngezindlela kwakungaba lusendo kungaba imuli ngobubanzi bayo. Kodwa nxa isifika ku verse 31 usiya ku 34 sithola ke sethinta igazi umama labafowabo labo sebefisa ukuthi ngabe bayahlanganyelana lalabana abangali. Kodwa ke uJesu abe sesithi mina vele engikulandileyo kangiphumi ethumweni lwami ivangeli. Angithi nxa iseveze kucina nto hayi nxa kuyikuthi lina zihlobo labangani lomdeni mama labafowethu lisithi lingabami kumbe lilobuhlobo lami laba baseduze laba bangcono kuba ngomama labafowethu uba besentandweni kabani kaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi lapho wayesenze appeal wayenxusa lapho nxa belicabanga ukuthi ngingowenu ngokwenyama siyadinga ukuthi ngibe ngowenu futhi langani ngokwakomoya. So khonokho kuqhakathekile even ezimulini zethu ukuthi kungaphelele ukuthi hayi wena ungowami ngokuzalwa yebo kodwa kufanele sibe ndawonye la kokwakomoya. So indaba lethwa lapha nguncubelanga ukuthi siyizihlobo kuphela iqinisweni. Angithi be kwesinye isikhathi siyaxabana njengoba sikhuluma ngengxabano lezi ezikhona. Abantu esixabana labo kuthi ukuthi siyabe singasozihlobo ngoba asivumelani asikho eqinisweni. Inkuthazo esilayo ukuthi asibaleni ilizwi sihlangane kuJesu. uJesu nguyimahlanganisa ngithi phela sihlangana kuJesu nxa kuyikho uJesu akutshoyo siza kuvumelana. Kodwa nxa kuyikuthi sesenzo kwesiko sesenzo kwabantu sesenzo kwepolitiki sesehlukana ngoba asihambelana. Ubuthini kaJesu? Ngicizelela khona lapho uvele ukuphikisana kuyatholakala ezimulini kakhulu nxa sikhangela indaba zenkolo lezi. Nxa engaba khona emulweni omi eqinisweni ilizwi likaNkulunkulu vele akusoze kuvume ukuthi imuli yonke kube ngabantu abangamaKristu kumbe kube ngabantu abangamaSabatha
Alright. bayatholakala abanye abalezinye inkolo labo abacabanga ukuthi zinjani ziqinisekile. So izinto ezinjalo ziyabakhona, kodwa sokudinga futhi i-approach njengoba umfundisi ekhulumile laphana ukuthi nxa sengithe ngangena emumeni onjalo kangichiye kukuhle ukuthi umuntu lwana angancediseka ukuthi la athole ukusindiswa, ngingaze iqiniso leliyana elokuthi uchiya umuntu sezibona eyisona esikhulu kakhulu ukuthi vele nxa esezikhangelena nakala hope lapha khona, kumele sikulethe ngendlela ehlakaniphileyo ukuze umuntu athole ukuphathiseka. Right. Asigoqeni ngalindlela indaba le. Nanti iqiniso siphathe njani siphathe njani abantu kumbe abaxabana lathi, kungaba senkolweni kumbe abantu abakweyisayo, kungaba ngokufunda angithi ke ngoba senanzelela ukuthi khathesi ivangeli sokukhangela ukuthi ufundo unganani wena ukuthethe wawuhlele yini ezinyaweni zikaGamaliyeli angithi be. So singakuphatha njani, singasizana njani labanye ababukeli labalaleli abasemsebenzini wona lawo, number 1. Number 2, singancedisa njani thina esijwayele ukusola esikhangelela abanye njani phansi, esingaboniyo amandla kaNkulunkulu, esicina sesitolika okuthile sike sakuthinta ukuze senqabele kumbe sibalekele ukucina sesithukele umoya oyingcwele silahlekelwe lizulu. Mina ngihlangana le verse yokugcina esifundweni salamhlanje, usahluko ngo3 verse ngele 35, iverse yokugcina uJesu nxa ekuphendula khonoko kanye obuzayo uthena yena, ngoba ilola lo owenza intando kaNkulunkulu nguye ongumfowethu lo dadewethu lo mama. Right. Ngicabanga ukuthi okuqhakathekileyo kithi sonke othi ngifundile, ongafundanga, owaziyo, ongaziyo, i-central point nguJesu. Singakhangela uJesu ezwini lakhe leqinisweni lakhe emthethweni wakhe, ngakho oza kulahleka. Izikhathi eziningi siphikisana ngama-ideologies, lemicabango yomuntu, lama-philosophies omuntu. Lapha sibizwa ukuthi ukuze ubizwe ngokuthi ungumfowabo kaJesu, ungumama kaJesu, woba sentandweni kaNkulunkulu. Umnanzelele futhi indlela alobe ngayo, kachonga ukuthi ngoba ilola lo owenza intando yami. Yena unguNkulunkulu, kodwa uyasuka abe sefaka uNkulunkulu ubaba. Wonke onjani owenza ngoba lami ngilapha ngize ngokwentando kabani yakhe. So nxa yena nguNkulunkulu ezithobile, wamukela ukuba indodana, wamukela ukuba ngumuntu, wamukela intando kaNkulunkulu, kukangakanani thina sonke siyizidalwa. Hey Mandlo, sigoqa sithi Mina nginanzelela ukuthi Maforo singenza kahle njengabantu balaleli lababukeli ukuthi sizihlolisise hlezi okukhuzwa lapha lathi singabe silomthonselanyana wakho ezimpilweni zethu, sizikhangele ngelihlo likaNkulunkulu hathi ngelihlo esizibona ngalo. Kwezinye izikhathi phela njengalabo babefundile beqeqeshile, wonke umuntu wayekhangelele ukuthi yibo abazumthetho, yibo abangasichasisela. Hleze lathi emphakathini saziwa ngokuthi siyenelisa, but kasihlaleni njalo njalo sisondela kuJesu ukuze sizibone ngelihlo lezulu hathi ngendlela esizibona ngayo. Yes, hey siyabonga kaTshela. Nxa ngikhangela lesi sifundo sichiya i-challenge enkulu kithi sonke babukeli labalaleli, ngokunanzelela ukuthi ama-Pharisees, ama-scribes, lama-Sadducees babe ngabantu ababebalela iBhayibheli, kodwa kubaleni kwabo ngabamtholanga uJesu. Ngilombuzo kithi sonke esilalele sona lesi sifundo ukuthi nxa sibala iBhayibheli uJesu siyamthola yini, kumbe abanye siyabe sibalela ukuyatshela abanye ufuna ukuyabatshela izinto ezinjalo zisincedisa. Kumele simpone uJesu ngoba nxa babeqeqeshile okweqiniso ngapho uJesu bamnanzelela ukuthi nangu undodo ebesibala ngayo. Manje ukubala kwethu iBhayibheli nxa kungasoze kwasitshengisa uJesu uyize, kutsho ukuthi lapha sithola ukuthi kumele sibe ngabantu ababalayo. Enye into efitizelwayo lapha engithanda ukuthi ngicine ngayo ngiyokuthi
okuqhakathekile kakhulu yikuthi kasinanzeleleni ukuthi esikufundisayo lesikuchumayelayo yikho kanye esikuphilayo. Yikho ke impilo kaJesu yayilendonsela ngoba wayefundisa echumayela izinto aziphilayo. Kodwa labana amaFarisees lamaSadducees balolwazi, bale theory, kodwa abakuchumayelayo abantu abakuboni bekuphila. Yikho lapho kulengozi. Kumele sikuhlanganise kwizinto lokho, sibe lolwazi kodwa siphinde siphile lokho esikufundileyo. Siyabonga ukuyibeka ngayo nale indlela. Sihlobo esithandekayo, lapho esihamba khona asazini ukuthi impikiswano ziyahlala zikhona. Omunye olobayo uthi yena where there is friction there is motion. Lapho kule mpikiswano khona kuyakhanya ukuthi kuyahamba. Nxa sihlangana siphambana lo Sathani kuza kuba lokulwa lokuphikiswana. Asikhulekeli ukuthi zingabi khona ingxabano ngoba as long siseqinisweni ingxabano ziyakuba khona. Kodwa esikuxwayisanayo ukuthi wena ungabi imbangela yengxabano. Ezikhathini zonke asimzweni uNkulunkulu ekhulumisana lathi bese siphila khona lokho esimele sikwenze. Angasiphunyuki uJesu, senelise ukumbona ukuthi uJesu nguye sekhona, nguye othethelela izono. Sihambe ngokuqonda izikhathi zonke. Izifundo ezinjengazona lezi ngiyathemba ziyasiphathisa ukuthi sizwisise esimele sikwenze. Nxa ikhona imbuzo sikhululeke ngubana siyilobe thina singabe siku YouTube sibuze lokho esifuna ukukubuza, lencazelo esingabe siyafuna ubana ngabe siyachasiselwa. Nxa sikhona esingenelisa ukungena ku WhatsApp, nansi number 0772 778 sibuze sisizane ukuze sihambe ngokuqonda. Kuvikela izayo asihlanganeni sitatitsha njalo okunye ngoJesu. Kuvikela izayo sasikhanyela izindatshana esiwathi ngama parables. Sacela umfundisi uNcube asivalele ngomthandazo. Asikhuleke nini. Baba wethu othandekayo sezulwini, siyabonga ukufunda ngevangeli likaMarko. Siyabonga ukuba uJesu phakathi kwempikiswano eyayikhona kaphumanga kusizatho sakhe sokuza emhlabeni. Lathi siloyisa ukuthi njengabalaleli, lathi sibukeleyo sibe la umkhumbulo ukuthi sihlale sikulolu thumo ngolunye usuku ekuzeni kwakho. Siloyisa sonke ukuthi sibe ngama-candidates ombuso wakho. Umthandazo ukukholwa egameni leNkosi yethu uJesu yakhuleka. Amen. Amen.